Hoi, kiu. Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Hoi, kiu. Hoi, kiu. Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Hoi, kiu. Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Hoi, kiu. Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Hoi, kiu. Ya ke Asian Jongi lah sedang duduk kisnem 2021 terter kita kiyat bat ngila sedang ika no 1922 ada nang ta ila register support society of 1925 ngidon pun ki players football ki ba hapok ke state Jongi ki ba 20% ni kidai ki berpesan ni ke state Jongi kidai nepok anak kene ke district bagi bo ni ngalong tang ve ari ba kampus kemat kuma gibla rong po ilix kum wailat mi pesak kum ni an okat po u jong rokos lumere ki jong u amiti tongper poi biang po sna kum kita terter gidang don show kibala yo ban rong po ilix nila la develop ha po ga na po ga Asian Jongi bagi la ya simkiai nagi nong penyak ke bermensua te kepol genang telung kiyat menta ke kiu se don so ini ki sport ke bagi simenta aku maga atletik agisnem arjar kanru kalengi long champion habro events hapok tura nang ta ngila kendok hang ni pot ye kene ga Makelia State League arjar kan yo jar praba ka wei ni tim jong ka Asian yang kenyau sa United kala long champions ngasngau na nong ba ngasngau sorong iban nong tibro ba hau arjan riung yo don wei national referee dai Romanium songkon hago jo ko poro ngamla ban bore ba ka wei ka rio lang idar kedai ke FIFA national referee ba ila dei krasut nang ni napo West Dentia bengi ai coaching hagas nem arjar prag bena Desember hai te ha te po jislai lengba jingilam kmat jong I ba medon siang plek rengkat bat Romanium songkon ni sorong yelede ba ngila yo ban produce kum kita kira-kira ba don kam dang menta ke sport si Broadway kata ro gidang persiang so kumno ban pengkiu senaliang ki coach ke bangila pakrek menta gin penrung skoi ke coach komiti po Asian ba kenang ba football kena nang kiu menta ro ni kumlio yang ane la adon ke wai ka akademi ba penyai di gini ki coach yang kum jong amiti uba lahikai gini kena angyo community banang ni gini kena kin bon kin ba niyo ban ni simenta po ke state hak district ba ke state hagri kumjo Kuplais buni pi baro agi baya pai ye gene ga jingya keren mata ka sep sngi kamtam hajing dai bat ka snem ga bangi pundan burom ya ga jing ya chikmat jongga state hood jongi brap san pau snem kumjoro igri india ga jing dap san nyo pau san snem bat sakwai bro ga jing dap san pau snem jongga ne ga district jongi bat san pau snem ga jing dap jongga Sport Association, kabangi ang Gentia Sport Association. Aga football hajwai swagis nem ki kakandas pa nya puar, ka jingile football hajwai, ne jingile sport hajwai, kalong kabarito kata-kata. Kamtang football. Kibudi ang Gentia kalong bersungut ba berbi bahaya ga jingile kai football. Ndre ka por nama ka jing mamdon jeka, mamdon madan ki bahe. Hajwai kamtam ngidon tang gawe kemudian ke ba ngele bol ke pol ke de kemudian hapo mission compound de tang kemudian hado mentag lolong ke berit bad ha ke por ke ngele bol football hajwai gelong ngele tang kandai ngut siliang mdai khat we ngut nama berit prat kemudian ni sedang ke we start from the scratch abanong sedang ke berit bat pasngot na kelong kita pembar kemudian hakata kapor ki badan ke mesin ban bangkiu ka milek football bon ki boro ki kemudian show ngasut na ban kemau burom yo wai ni rang ba bolong pioner
bodai ba pun khil im bodai ba ia kan tu yang ibriu ini paiba perlu jeng udai tahu ba chatis khar kangor udai first president jangga Jentia District Sports Station but uskatri jangka kata por udai ba sulai benang suklat dang si benai arbonai kita anu kedai gigi ki spearhead labanong kiba kedeulunti don sowai pedaro utau dem de footballer handai basngoton dat ikam sport de utresra benengkong jongka ubingi ong khot I de mathar periat utar uwai ni mambar ba sirham na mentaban bangki ikam sport tegedam de gibai ya bolang ta don so kinoi kai ma priwel salam ma thom yang ti manga bat umma hamsilet sengkon kita bro kedai giba san rengut ngia pelong ya kata ga association dengan sui thoi pi kata kapor namar association glong borit ki member ro gem debu ne ki baya join ya kata association jongi ke biong jadi ase tengim dan pisah ngim dan fon tengi jadi kena elek kairo daga bagi badan ke mesin mai elek nama ngim dan bisa ban ai bisa ngim dan buat for training bagi track practice ka tim jong jadi se galong baklan ma mdon gawai ko tim selong hakta por tim selong ba popular galong ka nama lai kalaban kalai mukra ga wadeng do kita bro ke tim habai kendo ka jadi se ni tep iki kisah rem like cool sao cool kami le kai football kami le kai atletik hapo genders ke le ga jadi si promote ke jadi si hapo bentam dai tanggalang ni ki vai pada mentari kelas lang segene ga volleyball kini ki badminton kitaro kidon ke jong ga lain bar sngotunat bena kaleng sarkar ro ga penslur Yaki player kamju ya ga jadi ase bagan ya caprang tene yo sibung development menteri hagapor misalnya wer gani badan ro long tangga khandau ndai ga jing rap jang sarkar me kala ga jing ya khman tangga yo gani artificial turfing nang ta kini indoor stadium hagapor ngi form yi kata pan perlong kita ga stadium committee ban wat jaka gani ga stadium hang ni ki ngi tho chi thi si dong bro kidong gini kidong bawa juai ke lokaliti kita gi lokaliti bro gi lokaliti mdon ga wairo ba ri ke bakir kentai ya ke jing terwajing ban ai pisakat bagila ai gedong ga wai ai san hajar ga la hajar ba hajar kat kum bagila tengi thi ni jika ni jika ni thu pingi thi lai sin namar sisien yo pisakan dia ban datang kat ke playground Hagabar sin ngithir pada ban yo ban snag ni kleri bad angsten haga third time ngithir kalong ban bajrong ga ni berkat ban pelong ke athletic meet bagare ban yo ga phone tracks de kita ngithir di pisah paiba bagian tribute paiba plus ada yang tak government ga pisah kira ini metaga sports development sports di kalong ga sedem labun ga sedem menengkong apa ga jentia pada kalong mereka kondisi belum bio minta dekat jingya ikapor ngaku mu founder member boy sedang ngi don benta no sedang jadi se ngayo I hagni san posnam ga jingya sekau khamat seprang jongga kamile kai kala kiu po ga district jongi ka jingero galong sagi member jongga jadi se si member jongga ni official jong government ni DC ki badan mesin bangkiu ya kam ile kai po ga janti hayos kam gadak ko seberedi berom jing dap san pausnam yang gajing yo state megalaya jing dap san pausnam gajing yo districti jing dap san pausnam gajing dap ni ga jadi SE yongi han ga por ni ga sni ui ni ga bol si kena yo wan ga pi go pen ni ga kam ga si ga kam pi ga kam le ki football ga kam le sport ga kam ni phet yo nang ku khamat ha si ga kam ga le hok e ba man go men wal kam yo man ki professional pau nama tu kai ga district ga di ra ko
Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Hoi, kiu. Hoi, kiu. Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Hoi, kiu. Hoi, hoi, hoi.